خوشکو براین هجرا هوالین برومت دوستین عزیز دوستین خوشویست ایوارا و بخیر به و بخیر هاتن جواتا چهارشنبه جشنا و پیروز به جشنا قربان الوا پیروز به هیوی دیکم روژن و حمو شادی خوشی و رخنه بن ایرو روژا یکمینه جشنا قربانه مخواست دست بیکی ده از جشنا و پیروز بکم پشتر ام در باسی مجارا خواه ببین مجارا میا سرکه خوین و پککه لیکولینره کی امریکی ناوی به الیزا مارکوس پرتوکه کی لسر پککه چکری به زمان انگلیزی هات وی دری هات باجاره می بشه اول جی پرتوکا الیزا مارکوس جی دامزراندنا پککی و حتی گرتنا خاپو امی ناوی بی بکن گرتن بشه ددوا جی پرتوکه جی گرتنا خاپو و حتی قناغا کو ام تیدنن ناوی پرتوکه به زمان انگلیزی یعنی ورگراوی خوینو بیردوزی الدم والعقيدة ديروكا بارتيا كاركاري كردستان وند كان اللي بقرن لناوي إليزا ماركوس بقرن برتوكا ويا دوامين باشي دوامين جبي برتوكي دركت هات لمقوه داركر إليزا ماركوس كو يكج ليكولينار وبقالك زمانه زانه بزمانه ألماني بزمانه تركي شو زمانه إنجليزي وهن زمانه دنج زانه هات دخواست جهوشه لقالك كسا قهدار كر جوان كسين كل قهدار كر لما الآخر برسي خوش مكرن لسر ديروكا بيكي جا برسي كي إليزا ماركوس هبو قوكو قاسا بيكي أفسرا بيكي چيه سرا بيكي كو هقواسا تسر كفتن تنه حموش كستنه حمو وانداكرنه خلق چما لدو بيكي ديچن مجي جير قوت يعني مقو عنوانا برتوكاتا چيه قو الدم والعقيدة خوينو بيردوسي مقو أبا برسف ده سرنويز ده ناو نشانا برتوكاتا دهيه قل چاوا قالي كرد بخوينه ايدي ده ناوا وي ريخصناهانه ده ولو ورطي يعني نها قدما كسي كو دفش پککی برده آنا دوی دماهانه دیک بخواسته دفش پککی برده کادرین پککی ده چند جمعی جرد بیشن خویناته و برایت شهید و کدا و خوینا و به کد و خوینا وان دختیل وان دکن که هینا بمینن خاپوچی حق واسه سالمان خاپوچی بردوام بکن هینا بمینن خاپوچی سرا پککی evet سرا پککی کو گلی کرد حقواسه هستیار حقواسه دلسوز بخوینه لدو پککی ده چی ایکو برای وی ایکو مروی وی ایکو خوشکاوی ایکو جیرانی وی ایکو حوالی وی دناوی مسئله هانه دو یعنی کسی کو عملی خود ناوی مسئله قادان دیه دستی وی چی نگی وی چی چاوی چی تشتکوی نمایی ده دویجیانه ده بردوام دک خوندن جینه ما کار جینه ما تشینه ما ده ناوی مسئله هانه ده بردوام دک هنه کس براستی شورشگر بون تفلی کو قربانی بون جی پرچاک جی گودی خود وند ناوی ریخصنه ده ناوی کیفرات ده وند آکرن لی نمان قوتن بس يعني حتى اف نك چو بس اف دست چو بس اف چاف چو بس از چاوی دن نچه دستی دن نچه نگه دن نچه از کارم به دسته جی بجیم از دکارم به نگه جی بجیم لبر قید و بندین پککی نل سر هر دو دسته به نل سر مجیه به نل سر چاوی به و هنا کسیم به دست و لنگ و گاف و چاف جی هنه حتی روژا ایرو دنوا پککی دن لی فلشکرینه جالیه مجی فلشکرینه جالیه مجی هاتن خاصاندن ایرادتنا دنوا کری دیه
وشغل خوش دكن ورودنين وقراطيا ودن ترمبا دكن ودن بخينون وسري آبو باشكا مزن دكن وبفي منطقة هاني بردوام دكن إيرو روجا يكمين عيدا قرباني چون قاشو سردانا غورستان شهيدة نهاكي رحنا لبككي بك يكمين تشت درو كود يكمين تشت ددن لهمبري رحناجير يانجي افتراي كودكن كو هوشنگ دف داويج الشهيدة چاوا دف داويج الشهيدة چل سر شهيدة گوتيه کا فيديو کا نویس کا بلگه نا پارتي گوتيه قادرو گوتيه حوالي شوربشير حوالا چارشم حوالا پنشم گوتيه دف داويج الشهيدة خلاص دف داويج الشهيدة بيبنگه ها بيبختي ونزانم كي دركه چار قوزي پنج قوزي شش قوزي و بيجوك والله هوشنگ ونزانم پشتگیریا شهروان دکن نراسته پشتگیریا شهید دکن نراسته او راست تشت خود نواوی مسئله دوان داشی نکریه لوی آپوچی هرن لدوی بمشن آپوچی لدو کی دچن لدو ایکو وان تطمیم بکه ایک وان بيتر وان بخابين وان شيار نكه ایکو بيتر ولو وكي امشبيشن وكي مخدرات يانجي مهدئات ميديا مورالي بدوان وان وكوان بهيل ري هوالي باوي قازي مازي تراز دبيج سروقاتي نزانم چه هوالا بلو والله سروقاتي براستي يعني ما في جنيداي وفان كسي هان سروقاتي رش دكن وسروقاتي بش دكن وسروقاتي خش دكن يعني مو في منطقي هاني ضآخفن وش جواتا دقرين وبخبخة الجمل دربيسية تقولون مالا جابون بخبخة ويبرونين وجفر خوش بكن آپوچی نوش جفر خوش بكن يكي كونيف آپوچی بي يعني بچكي رخنال جميع بها وتنديد بون قري هار وإيريشي بيكرن يا فرورده وكرورده ياكو تيد دجين إجا دماكو مرة رخنال ديك ديرك دبيجن دف داويج الشهيدة تشكيولو تنية تم خوينا الشهيدة كدا الشهيدة هتي استثمار كرن بارتيا الشهيدان عيني وكي حزب الله اللبناني حزب الشهداء ووكي حماسي وكي فان بارتيين دوغماتيك ايديولوجيك متطرف راديكال يكو جوا كادك كري وبارتي ديكو آخر اف كري هان دبي في آخرا هاني دبي ودبي مريا عيويجي هبه مريا عيويجي چند كسن ودبي حشا كوچكي ويجي هبه وشوان جي هبه وكري شوان جي هبه وافتاخم وتشتين المستلزمات كري اجا ون دكارن بدن يعني ناس بكن كا شف دفي كريه هاني دد كريه خابوچي چه تمثيلا شوي دكه كي تمثيلا كردكه كي تمثيلا مرياع دكه بكردي مرياع چيه كي تمثيلا مرياع او براني خاصان دي كي تمثيلا كوچي دكه حشاي حزوراوه افحمو ادوات حمو تشتين كهي او آلافين كهي دناوا في كريه هاني جيده ها كريه بزي نورمال ها كريه بزي ايديولوجيك و ريخستني افتشت پیدا دبي يعني ويهرن وشهيدي ما ومقريداي خوينا شهيدانه الله رو اشمر دركه قريداي خوينا شهيداي ومقريداي خوينا شهيدانه ومهاتنا صوزا خوشوار نو بكن ومي نزانم چه بكن وچه روفرو درو يعني لسر خوينا شهيدا كولتي وانتقربوينه لسر قلي كرد لسر مالباطين شهيدا دخوازن فرس بكن وخلقوا بجفينن وبفي منطقة هاني بفي مسألة هاني وجيانا خبر دوام بكن آبوشي عيني مسألة يعني ازي نهات شك او خابوشي دكن ودقرن فيديوي وي كيفن
فيديوي آبوي كيفن دما كل شامي بو دما كل لبناني بو دما كو بحثا كردستاني ذكر وصواش وظافر ومطلقة ظافر ومطلقة يعني يمي بسر بكيفن وشرح قواسا خوشي والشامية ولات شيرينه لشام جير شيتر بو شيرين تربو لشامي بو بشتا خدا بو شامي وكي شوان پرورد گوت بشتا خدا بو شامي ولجموي شام شيرين بو 19 ساله 18 ساله للشامي ما بقاسي كو عمري كل شامي قداندي لقندي خونا قداندي لما مالباطا خودنا قداندي لما كل شامي بو جا تشتي وي كيفن درتينن تشتي وي كيفن درتينن سروكاتي بنن بحثا كردستاني دي كرو هي خولي سر بحثا كردستاني دي كد نوت وسسيا د نوت وچارا د نوت و پنجا د نهات د 1026 دي نهاد بيجو كردستان تشتكي كريت دولتانا توي تشتكي نباشه وازيل دش دولتانا توي بسكنم بلغي وي في ديفيجن داقياني وي في ديفيجن دكلاراسيوناوية 27 سباتي د 1025 في ديفيجن دور ابوچيا في مسألة بده فهم كرن نا هوال تحقيق تحت سروكاتية فهم نكري سروكاتية رشد كرو چه رشد كفا بلغي وي إشا خابوچي فتگرن تشتي وي كيفن دما قو تشتي وي كيفن جي درتينن بوخي وي درتي حشاي حاضرة فقري وي شكلي وي جيانا وي آدما كل شامي درتي وچاوا زاروكي خلقي دشان د ناوا شر وچاوا او لشامي دجيا از اجورنا چند پرچه ولو ريوه بدم جيانا سروكي نونوي چوا دجياش خورلي بنرن زاروكي خلقي دناوا شكفتا د نوانا دا جبرچينا جتي وبرچينا دهاتن جيانا خوش دستان دناوا شراد آپو روشاوي لشامي ابو فيديو جي لسر تيك توك لسر سوشيال ميديا آپو چي بلادكن شخور لحالي بي بنرن سروكي نووي جبوي مدوه كره بارزاني دوه تاريخ كردادا پر ديكتاتور چه بونه و ديكتاتوري داوية چي انشالله ما يلحالي بونه ديكتاتور باش نست پاكي پاره تشکتنه پاره تشکتنه مرمو حاجة خيرا تعطى ناس چند دجمنا لسر خوني كرداتا چكر حتى إذن طبعا كاتي جيبه قد يستنى دجمن بيبه وكرده كيجي عصا مغزك يم 10 دولار بيت كيف ويمشي والله نسيح الفان ديكتاتورية لا حشايته نا سروكي نووي افنا ديكتاتورية نا ديكتاتورية رونشتيه للشبي ويقول للراسي ويقول لبيشيا ويقول دنافا قولاتيه وخولو باعن كريو وخولو فرح كريو وقراتي هذيك ودف دافج سروكي بريز مسعود برزاني ودبيجي مسعود برزاني نظانم لاي برزاني لاي عويش بحصا لاي ملا مصطفى برزاني دورشه ورن صافي لقون جير دقوتن عويشة دي ونافي وي عويشة نكو از دبيجي نافي وي دي نفوسي دي جي برادرين آبوچيار شير بكن جوان ربشينن افيديو تماشا واني هيجا جوان رشير بكن جبوكو بكي جوان كو از نج من نافي عويش نملي كري نافي جنكي عويشة جا آبو عويشة قالك تشتحن لسر جا سروك يخون نزانن بروجبونا وي مرنا وي احتفادكن وكي روج سالفجر بيروزكن لي نزانن كو عويش دميرا كريه كاجا آبوش جا عمر جا ايدن جا كيه قالك تشتن حنا جيانا فيز لامي هاني طاريه اصلو فصلي ويجي شخوا بري بحث كريه يعني نا عشير خوياي نا اصل خوياي عثمان اوجران دقو
kalkê me jêr digotin Eliyê Dêrî kiro kalkê te xelkê jêr digot tu çi jêr dibêjî tu behsa kalkê xwe bik tu behsa aslê xwe koka xwe tu kî yî tu çi yî tu ji kîjan aîlê yî tu ji kîjan malbatê yî yekî apoçîkî ji ola êzdahî derdike digo xem nakê ama aslê wî çima şoreşekê ji mir li darxistiya û nizanim çi şoreşekê jêr li darxistiya 30,000 kes hatin kuştin û dawiya meselê herin bi dewleta Tirk re entegre bibin xem nakê şoreşekî jêr li darxistiya deja yek her wî qîza wî bixwaze ya xwişka wî bixwaze wê bipirse ev ji kîjan eşîrê ye ev ji kîjan malbatê ye ev ola wî çi ye esl û feslê wî çi ye lê ji bo serokê newnerî xem nakê ne mişkile ya şoreşekî ji wî re li darxistiya da ana Abdallah Öcalan layê Ömer layê Ewêş herê qîza wî bixwaze ya xwişka wî bixwaze wê nedêye bêje tu bi Silman û ez êzdîme û çênabe ez nadim te wê çaxê ola wî ya êzdayî wê werbîra wî ku hed û sedê de heye ku çênabe urf û adatê de heye wê çaxê erê wê pirs bike lê ji bo neteweyekî ji bo meselekî xem nake lawê Ewêş tê behsa layê Barzanî dike tu perê xweş kurtîne û ji mir dibêje dîktator mav dîktatorî la heşayî te ne dîktatorî ye dîktatoriyeta çi halê çi tê li Şamê rûniştî ye tu ji Tirkî reviya bê ku tu ji hevalê xwe ribêj bê ku tu ji komîtana vendiya PKK ribêje bê ku tu şêwra hevalê xwe bike tu ji Tirkî çû tu derket te destê jina xwe gir tu hatî Kobanê û tu hatî Şamê bê ku tu ji hizba xwe ribêje bê ku tu ji hevalê xwe ribêje va ez diçim û ja hatiye û rûniştî ev de û ja ji bilî kesên ku di nava PKK de apo emrê tasfiyekirina wan daye ji xwe bi rêz Selîm Çîrokaya behsa gelek mesela jî kirî tê dibêjim me ev dîktatoriyet na heşa ji damezrandina PKK heta roja îro tu serokê PKK yê ne dîktatoriyet e na yaxî dîktatoriyeta çi halê çi tu melayîketê demokratê herî qerase herî gubgube çi tu ji ku dîktator e kî dibêje êkul ser apo dibêje dîktator ew dîktator e apo ji ku dîktator e apo melayîket e feylesof e demokrat e apo hevalê Dewlet Bahçelî ye dostê Doğu Perinçek e dost şagirdê Yalçin Küçük e ji ku dîktator e çikîlo tu ne ku li Şamê rûniştî ye çawa dev davêt şervana me berê jî behs kiriye li ser şervanên li serê çi ye digot wekî kera xwe davêjin nava dijmin apo şervanên aregekê pîs dikir wan ya bêrîzî lên berî wan digot tiştên bêrêzî dikir û li Şamê rûniştî ye û ne dîktator ez dîktatorim eger apo ne dîktator be ez dîktatorim na û dora wî çepî wî gul rastî wî gul û li pêşiya wî gul û rûniştî ye û ji tiştekî ne mehrûm û nav Şamê digere Video min ser wî li fotoyê apo li Sûrî deverekî nehiştî û lê negeriyayî çûyî Busra çûyî Tedmor sahilê Sûrî deverekî li Sûrî nemayî xapo neçûye hema newaîrê hemayê çûyî Himsê hatî Helebê hatî Efrînê hatî Cizîrê û ji xwe re geriya wekî siyaha wekî turîsta têr ji xwe li Sûrî geriyayî û ana ji licîkî turistîk e jiyana xwe berdewam dike apo ji ku na haşa apo na yaw li vê binerin Kabul sarıldanların durumuna getirildiğinden de anlaşılıyor ki çabalar yerindedir ve sonuç düşmanı zorlamak kadar yaşama olan inancı da geliştirmiştir.
Demek ki salt anlayış düzeyinde değil, başarılı pratik gelişmeler de bu konuda çok bir anlayışlıysa onun da adım boyutta isteyebileceği önemli bir gelişme ortaya çıkmıştır. Yeter ki saygılı, ölçülü olmayı bilsin. Bu temelde yürüttüğümüz konferans çalışmalarımızın yaş boyutu, somutu, de hakkından yana demeyeceğiz. Her şeyden önce bir insan olarak kendimizi görmemiz gerekir. Yani erkek, kadın insanı gibi değil de genel bir insan olarak kendimizi değerlendirdiğimizde ve hele bir de وشخوروی سروک نونوی دید یعنی لهمبری هقواسا شروانا رونشتی و آخافتنا خود کول و خود گرین و خود بوتینه لسر کرسیاوی جیوی رحته پاراستی جیعناوی اولهیاوی حموت اشتیوی وکی هارون الرشیده وکی خلیفه عباسی هارون الرشیده وکی يزيد بن معاوية دجي كيفاوية لا يعويش كو تشكي ويت النبو كل سرنان دقري كو دزيا باوي خوكر لبراي خوكر او دبي مد دزيا باوي خوكر دع ورقش بيريكا باوي خو دزي والرفيا وهات كتفي حالي هاني اري اجا انك تشتين از اگر قطبو ناس بكن كو تشيروك هي يعني اف برادر هو باحترام نزيكي شرباني خود به اف ديماني كو اولو بكرسي اولو خود قرين البيشيا شرباني خود اف صدام حسين ولو نكريه مصطفى كمال اتاتورك ولو نكريه فيدل كاسترو ولو نكريه او رئيس كوريا او دينو كا كوريا باكور ولو نكري خابو ولو كري خابو ولو يعني دانوس لندنا خود لهمبري شروانا واف قاشو پروردي جوينا پروردي و آبو داخل گون وگرن وان فيديو هاني جي خابو تني ولو بلا 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 داخل نوك سروكي قرابي امبيجن سيميناركي لدار بخ حاضر کربه لسر کاغت نویساند به وستیا به بشیوهکی اکادمیک و ریک و پیک وره سمینار خو بده ساعت اک ده ساعت 3 ساعت شکلو تنه و وره رونه و ته که دیالوگا و ته که شلدم بلدمه و با آخوه و کس نوی رجیر بیجه بسکن کس نوی رجیر بیجه یانجی رخنه یکی بکی یانجی تشتکی بکی کسک نویره بفي منطقيان ج في وشانا هاني چهارشنبه جواتا چهارشنبه ج آبو شیاره بشینن بلا بکن جبو گورن روشا سروکی خواه ای نونوی ببینن كل شامي بتشرنگي بو دچه حالي ده بو مخابن حتى روجا ايرو هناك كردين ما ج عفرينه دبن ج كوبانه دبن ج جزيره دبن ج عمود دبن عمودا باوي محمد هناك آبوچيه وان حتى روجا ايروج مرل دو PKK'ye de çün. Yani tevanat de çişwan rbeji yani. Hene qamış roji yani. Jbo kes nebeji valla tenej amud najdir besiye yani. Beri çend roja ki mi bahsa Süleyman'e Tevrat ekir ledir besiye. Kuçu ani serivi eyi bikuştana. تنا كلسون جو مستشفى حزني حاجة والرفيع وجا نهاج مردت كذا وسروقاتية وتعليمات سروقاتية وجارانتي وصمام أمان جريلا وتش مشتي ولا شخل في خورتي ربنا بنرن أبي خورتي هان جكوبانية امواج جوان هاتنا هم خالی سالو که خاطر خالی لبر خاطر 25 سال خالی مدد کرد همین 5 جوجا خالی سالو که خاطر کم سالکی خواهم بدام سن و 20 سالو کابو تو خاطرش بودن کوبانه چیز را به ترگیش بودن کارمن جوان من با پشتیوانه جوان من آلمان پشتیوانه وقت شما به لمته هم کوبانه خواب برنامه آمریکا و برنامه و عطونا ماشي وغيره دستي بارتي ما غيره وبيجي بخاطر اب بگه وی ربنی هانه نامد یا آبوچیه بزانه بوند چن
و خورتكيش عفرينه يانجي خورتكيش كوبانه يا خورتكيش دربيسيه يانجيش عاموده بزانبونه يهرم بوان بنرن فان جوان حيا روجا ايرو خورتي كردا لدو خابو دچن لدو حقاقه دچن لدو تفگرا حقاقه دچن بنرن هوا ميناگه كيش كوبانه وی ربني هانشي دفش كوبانه بردا يغاتي اوروبا و دمشي آپوچیا دمشه جبو آزادیا فیزیکی سروکه ویزیکی سروکه نوی جبو آزادیا وی دمشه و کوبانه برناده هاتی اوروبا شي کوبانه برناده يعني ولو اف ماده اف فيديو اف فيفينا كوبير دك مديا آپوچیا شي تي بلاف کرن و وی ربني هانه وی خورتي هانه شي دبه قربانه و مدیا خاپاندنی آتفگرا خاپوچی باشه آپو ولو بحثا راوستاندنا خوینه دکه ده دکلراسیون خود ده داخویانی خود 27 سبات ده 1025 جبو داوی لخوینه به و خوین راوست و شر بسکنه و از دخوازم اف خوینه هانه بداوی لی به و بفي منطقي هاني نحاولو دا آخذه امي وگرن 1900 نوتي اف كوفارا دنگ كردستان بزمان عربي لسوري و لبناني دهات بلاف کرن هجمارا هواي هجمارا حفدا آدارا 1901 مانشتا سرکه لآ وی هجماری اوه لبنرن بزمان عربیه زجوار نهادی سابخوینم خاپو چد بیجو وی چاقه چد گود دما زاروك خلقي دهاتن كشتن آپو چد گود چد بیجه ده بیجه يجب ان از زمان عربي بیجم پشر زجوار ورگرینم اگر برادر ما باکوریشی لور هبن حاضر لور بشدار بن از جوان ورگرینم زمان كردي بزمان عربي يجب أن لا نخاف من الدم بل أن نخاف من عدم تقديم الدماء لأننا نسكبها على درب الخلود من أجل حياة كريمة إنسانية عظيمة شد بجوار قراوي جيرك أم جرجاندنا خوينين نترسن جيرك أم جراوستاندنا خويني بترسن جبركو أم في خوينا هاني درجينن لسر ريا بيمرن وجبو جيانكي بالرومات ومروفانا وبيهمبا ومزن خاپو بفيرنجي تشويقا رجاندنا خويني ديكر مانشت اوه اجاد ده هندري مقالي ده هندري ويدا خويانيا هاني ده هواي از جور نهاوي بشيهاني جي بخوينم جبوكو قالي مناز بك قحوة كوي وقحوة أمين عرب وأف قحوين كل سر تيك توكي تين فكرن ورن سروكي وشدقوت وشاغي ونهار شد بيجي يعني نهار شد بيجي دبي حياة الشعب نعم ولأن ذلك صحيح دا السرفي داخيانيات بيجي فعلى شعبنا السير والتقدم 30 مليونا يستشهد النصف لأنه كلما سكبنا الدماء كلما تقربنا أو اقتربنا من تحقيق أهدافنا كلما تخلصنا من شوائب الماضي فإذا لم نستطع غسل تراكمات آلاف السنين بالدم لن نستطيع استرداد شرفنا والحفاظ عليه ولن نستطيع إثبات تواجدنا في التاريخ وتشتي بفيرنجي بيجه يعني أبود بيجه جرك أم بردوان بكن
لسر رجاندنا خوینه اگر کرد 30 ملیون بنجی نیوه وان شهید بکن بره 15 ملیون دنجی جیانکی برومت و ام اف قریجیا دیرو که و نزا گمارا دیرو که گرک ام بخوینه بشون اگر نخوین به نایششتن بوی شوازی آپو ده سالا 1991 تشویقا شرده کرد اف آخافتنا هانه ده 15 طباخه ده اف آخافتنا 15 طباخه لبناني آپو بشکی جی ورگر آوی جی ده وی آخافتنا هانه ده 15 طباخه جی ده تکرار کریه اف مثلا خوینه و تشویقا خوینه و تشویقا شر و خوین بور رجاندن و خم ناکه اره نشکی سی آپویه تبرای آپو ده ناواوی شریحانه ده نهات کشتن زاریه برایی وی نهات کشتن لایبری وی عمر محمد اوجلان وانا پارلمانتره عمر اوجلان لا محمد اوجلان سبا جي پارلمانتويا تركي جي دركه معاشي وي حتى كلورية دنياي بف قانون تركي قانون دولة تركي اوي معاشي وي معاش بستيني جبركو بو پارلمانتويا دولة تركي زاري خوي اوجلان نهاتن كشتن قيزا فاطمة ديلك اوجلان بو پارلمانتر يعني نزاري خوي وي نزاري براي وي كسك جوان دناوا في شريده دناوا اوي خويناك وغرك ور رجاندن جبو قريجا ديروكي ور ششتن كسك جمال باطا اوجلان نات كشتن زاري آبي ويش خوام نزانن آبي وي كهي تنن آبي نهائي قحوة كوي ونزانم چبر در كيفن بيجن آبي عبدالله اوجلان هواي هوا زاري آبي وي دناوا وی تفگرا هانه ده زاری آپی وی هاتنو کشتن زاری مدکی وی خالی وی کینه مانه مناس کر جاوی ترکه که خالی وی کینه زاری خالی وی کسکی دناوا وی ریخصنا هانه ده زاری آپی عبدالله وزاری خالی وی وزاری مدکی وی وزاری خاتی کی وی کسک جوان ده دناوا پککی ده جیانا خوش دست دایه نه وهي ورا بجمر زاروكي خلكي بشينه شر وجير ندرده بمليون انجي 30 مليون كرد هنا بازده نيفي وان جيانا خوش دست بدن خمناك الجماعة بول كيف كيفاوية رونشتية وكرسية خود عجينة للشامي دمال الشامي بو ونهاجي كيف كيفاوية لجمالا خالي خوي لجم تركاية نهاز دخوازم پرس بكم آپو چه سوز دا گلی کرد و سوزا خو پیکانی نه کس یکی در کتبو دگو آپو دنیای البنگوی هفت اف پیواجو وی دنیای البنگوی هفت خست نزانم چه واکر تو دیو لسر سوشل میدیا و ویدیو کی در کت بو مجارا قرف و حنکا و یکی دن دبیجه اف آپی من آبي و شعرات بيشه هالبسطات بيشه ودنياي اللي بنقول ياخدو خس وقرينكي وخفريح كير ونزان وشوا وستيرك عصمانا نوخبون بحرا ابو وفن درو مروي يعني كان ها ازورم جخوديه هالبسطة قحبة دنيا حكيم صفقان ور في دري ور ايكو نفسان دبو از قدخمه باوی قدخه باوی قحبه دنیا حالا ورفی داری جمر تشتکی تنی بیجه تشتکی تنی آپو سوز دا گلی کرد و او سوز پیک آنی کیجا دقی غاب کابا دقی غارا ای آپو چیا ایو کنه حال مگوهدار دیکن کنه ها تماشا دیکن یعنی جیوی سبل مگوهدار بکن دزبل مگوهدار بکن بره ورش بر بیجه ببلغه چوانها از ارشیفا پککی دینم ببلغه بره وره بیجه آپو سوزدا و سوزا خواه پیک آنی سوزا کدا دولتا ترک پیک آنی بس سوزیم کدا یه گلی کرد تشتکی جه پیک نه آنی یعنی تی بیراوه دما آپول روما بو لسر مدیا تیوی چد گود دقوش أنقري أم هاتن كردستاني أمج أنقري هاتن كردستاني دقاكي
ام ji Enqerê hatin Kurdistanê em bûn partî, ji Kurdistanê em hatin Rojhilata navîn em bûn artêş û ji Rojhilata navîn em hatin Roma, em hatin Ewropa mê bibin dewlet. û piştî ku vegeriya mala xalê xwe şerê dewleta netewî dik. Axapo ev. Ka ji min re bînin sozek tenê, gotinek tenê, wexdekî tenê apo dayî gelê Kurd û ev soza hanê pêk hatiye. Deqekî mana em li vir in avay eveya rojnama serxwebûn. Ev rojnama serxwebûn, rojnama navendî a PKK. Şiara wê çi ye? Logoya wê a dibinî de hûn dibînin dibinê ev nivîsa zirav li vê derê ji serxwebûn û azadiyê bi rûmettir tiştek nîne. Ev şiara vê rojnameyê ye. Dengê Kurdistan şiara wê çi bû? Ev dengê Kurdistan ev her tişt ji bo rêzgariya netewa Kurdistan. Ev şiara dengê Kurdistan bû ku bi navê erneke li Sûrî û Lubnanê derdiket û mijwerê şiara rojnama serxwebûn jî got ku ji serxwebûn û azadiyê bi rûmettir tiştek nîne. Ev foto ji rojnama serxwebûn e. Ev foto binerin ji rojnama serxwebûn e. Apo li kampa Lubnanê zarokên ku di nava YPG nava ARGK de destpêkê navê wê hereke bû Hêzên Rizgariya Kurdistan piştre navê wê kirin ARGK Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan û ja navê wê kirin HPG Hêzên Parastina Gel. Ev rojnama serxwebûn e bi zimanê Tirkî biraderê me yê Bakurî dikarin bibînin. Ez ê ji werî hejmarê êk dixwaze vegere erşîfê jî hejmara 108 Oktobera 1909 neha 1991 bibore. Tê de çi gotiye apo? Ev daxuyaniyekî apoyê havayê. Daxuyaniya serokê newnewî bi zimanê Tirkiyê ê ku dikare screen bike ji xwe re screen bike piştre hêdiyê dîlê vegere hava bi şêweyekî mestir. Ev bi şêweyekî mestir manşêta wê lê binerin ji bo ku hûn piştre lê vegerin. Hûn dikarin ê ku bixwaze hejmara wê rûpelkîjan yan jîvî wê neyê hanê ez dikarim ji wan re bişînim. Apo divê manşêt enwane manşêta wê apo çi dibêje? Dibêje di sala 2000 de sala 2000 not û yekê soz dide gelê Kurd di rojnameya navendiya PKK de soz dide û dibêje di sala 2000 de em ê Kurdistanekî serbixwe û azad diyarî Rojhilata navîn bik. Di sala li Şamê rûniştiyê cîwî germ e, cîwî xweş e, ji tiştekî ne mehrûm e, ne ji xwarinê, ne ji çûn û hatinê, ne ji jina, ne ji turîzmê, ji tiştekî ne mehrûm e. Soz dide gelê Kurd û gelê Kurd jî bawer dike û kadroyên PKK wê çaxî dema ku dihatin cem me van şiaratê hanê, van manşêtê hanê, van sozê xapo ku ji xelkê re digotin ji me digotin em jî zarobû me bawer dikin. Me digot sala 2000 xelas wê partî sînora rake û wê Kurdistana serbixwe û azad partî soz daye heval û serokatî xwezî gotinê xwe ye. Niha ev xapo çi ye ku vîdeoyê apo ê berê dertînin bere vegerin daxuyaniyê apo ê berê yek jî ji wan pêk nehat. Yek jî ha.
یک ji sozê PKK ku ji dema damezrandina PKK heya roja îro tiştê ku Apo gotiye, sozê ku Apo gotiye, sozê ku PKK dayî vî milletê hanê û bi hezara bi 10,000 şehîd û xwîn hatiye rijandin ji bo van armancê hanê, yek jî pêk neketiye. Yek, nîv yek, ribek yek pêk nehatiye. û ja serokatî zane heval. Serokatî di demê pêş dibîne û li pêşiya xwe dibîne, yanî 3 sal, 4 sal, 10 sal li pêş dibîne, naz dike. Pêxember e û serwer e û yanî ev xapoçî, ev mirîdên tevgera xapoçî wilo di rewşekî de ne, hemû wilo di komayê de ne, di xeybûbê de ne. Tu nizane vana bi çi rengî, bi çi mentiqî bi parastina xapo dikin, parastina PKK dikin, parastina tevgera xapoçî dikin. Do bû em li civatekî bûn dîsa li ser TikTokê biraderekî pirs kir got eger şehîd vegirin wê çi bêjin. Me gelek cara behsavê mesela halê kiriye. Şehîd vegerin, mazlûm dogan vegere, berî her kesî wê hesab ji Apo bixwaz. Ji ber ku mazlûm dogan û hevalên wî Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş, Akif Yılmaz, Ferhat Kortay ku navê PKK Ferhat Kortay hilbijart. Ji Mêrdînê bû û xwendina xwe xelas kirbû û di komîta navendiya PKK damezrînerê PKK ê ku camea xelas kirbû, üniversiteyê xelas kirbû, ev Ferhat Kortay bû. Apo camea xelas nekiribû, yanî salek 2 sal xwendibû, carekî hiqûq, carekî siyaset bilîme û çû di cihê mesaha, di cihê ev erda dipîvin, bû memûr li Diyarbekirê. Apo ev mal bû. Wê wî trimpe bikin, wî binepixînin û nizanim çi û zebeşiye, kundirî yanî. Hatibê ji Under Apo, hatibê ji Kundir Apo. Ya ev ya ne rêberê gelê Kurd e, ev ya qeşmerê gelê Kurd e. Ku heq xwase soz da gelê Kurd, heq xwase dibin van sozê hanê de teşwîqa xwînê, teşwîqa xwîn rijandinê, teşwîqa şer kir û tu şêtir neke, tu encam tune. Niha çima ez vedgerim dîrokê wê hinek bêjin êw çareserî, ka çareseriyê ji ber bêje ji bo ku ji van meselê hanê ji vê dîroka bi qirêj birevin, ka ji mer çareserî. Çareserî berî her tiştî ku mejiyê te ji tevgera xapoçî, ji vîrosê tevgera xapoçî rizgar bibe. Wê çaxê tê çareserî bibîne. Ev gava ewil ber bi çareseriyê de. Wextê tu xapo deyne alî kî, wextê tu ji tevgera xapoyê re bêje îdî bes e. İdî bes bi çarenûsa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bilîzin, îdî bes bi çarenûsa gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê bilîzin. Hala Bakurê Kurdistanê ber ew ji PKK re bêjin îdî bes. Lê di Rojavayê Kurdistanê de ev ciwanên tên xapandin, ev kesên ku tên xapandin dibe xwedî helwestekî rexnegerî bin, dibe îdî biçekî ji PKK re û ji İlham Ehmed û ji Maslum Abdî û ji PYD û MYD û Gerîb Heso û Nizamkî û Berzan Bedrançiya û Berdançiya û Çarşem û hevalê Şorbeşîr û hevalê Qazîmazî Qulopazî, yanî ji wan re bêje bes. Heta niha û bes e. Tevgera siyasiya gelê Kurd heye, em dikarin li ser ava bikin, em dikarin reform bikin, PKK ne di nav de. Çîrok û çîrvanokê PKK ne di nav de. Ji ber ku zerara herî mezin a stratejî, a gihandî, doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê PKK. PKK û li encamê binerin yanî. Hûn li kur bûn û te çi kiriye ji ez nemüstehedim, yanî ez werim yekî heşeyê hezira ehmeq, nezan, fêm nake, di emirê xwe de di kitêb nexwendiye, ez werim wî bidim diyarkirin ku dema ku em di nava yanî bîr û boçûnê netewayî ku em jî bi vê tevgera hatin xapandin, dema em di nava vê rêxistina hanê de bûn, me çi qeyse qencî û minneta me li ser vê rêxistina hanê heye. Qencî
ومنت ما فيري خصنا هانيكر وكي بپککیر کی بپککیر قنجی بکه نه قنجی لیتی بگراندن دیروکه ها دیروکه رحمتی عبدی نعسان مالا خوش آپور فکر هات کشتن رحمتی عیسی حسو مالا خوش پککیر فکر ولای ویچو شهید کد و هات کشتن جوان ابراهیم ایکو دگوت سروکی آسایشه ایکو دگوت گرک رحمه کچکی کردا و جنین کردا ببن فابریکه و جویر شروانا رچه بکن و جیا پگه و قصده و مسده و پکه ویجی کشت نوردین صوفی پکه ویجی کشت ابا وز اردال جوی و پکه جر چیروگه گی ببینه و دی خستیه ترکا خواستن مظلوم عبدی جی بکشن لی مظلوم عبدی او کولی بریه و او سلامي او خلامي بري حتى روش ايرو بتفقرا خابوشير دشوتي حتى ايرو دبن باندورا واندا يشخو على محمد حسابنك يعني اوانا دناف دي جفزينه دناف في خاباندنا هاني جفزينه بونو وكي گوشتو نينوك نما دكارن خاباندن جوان روكي اکسیژن وکی نان و آب نما دکارن بجین به تفگرا خاپوچی نکارن بجین به تفگرا سخت کاری کاب بشیر عبدالسلام فاضل تفش بککی بردوی چبکه خوندن تنه زانبون تنه کس نماس لا بجیلید که قالوا الجعدي جي بمشي بلكي هناك بكلاش وبتراقه بنزانه بقال كي عندك على بيخ كي سلاو ليبكي كي جير بيش مرحبا ماندو كريتا تشندو يعني كي جير بيش تحية التنايين اف بشير جبركو دنا بكي جير ولو برستيج شيدك نتني او نواف اجدر طارق حموي حمو اف مالن دناف دولو وكي طفيليات كاجا طفيليات ولو طفيليات ما رب كردي نافي ويتشي نافي افيكو بزمان بجول بن غريك نازل كنو ولو افي طفيلي شوانو ولسر خوينه دشين دبي خوين ورجراندن جبوغ ماكينه دولاب بمشى بكك اف مالبو حتى روجا ايرو لسر خوينه وكي دراكولا وكي فرانكشتاين لسر خوينه جيا وكي طفيليات كل سرقينه دجين ريخسنا كي بفيرنجي تفجر كي بفيرنجي ومخابن حتى روجا ايرو قال لك سنه دفي كريه هاني د تشيرن دناوا في كريه د تشيرن ودفي اخرى هاني د شخور وكي بوهشتا آزاديه دبينن فابريكا كولتيه بوهشتا آزاديه دبينن ريخستنا تفجر خابوش لفير استیم داویا ویم جاره داویا وی هفدیتنه دیسا ججناویا قربانه پیروز دکم حتی چهارشنبه به از و جواتا چهارشنبه جاره کدن امیل گل هفن مخواست وان تشتین هان بواره پارو بکم لسر کانالا خویا یوتیوب جی از تشتا پیا دکم لورجی از تشتا داده خینم بهیویا کو پیام بگیجه نامه بگیجه فکر و رامان آزاد بگیجه نه تنی کسین کو هینا پککی فهم ناکن نا ای پککی فهم جی کرنه و ایک پککی جی فهم نکرنه بگشتی از هول دیدم کو دنگه کی جدا نرینه کی جدا حلوسته کی جدا کو الترناتیفه کی جدا دستی خلقی دهبه خلق سبی نیرو ایواری نتنی الخاب و گهدار بکن و جمیل بایق و دوران قالقان و آلدار خلیل و ناوی ویچی حواله شوربشیر و حواله چقل ماست و حواله قاضی مازی نتنی رو انگول هوشن گوزی جی هیه لویشی گهدار بکن ون کاربن برصفا یبدن ببلگه سر چعوا ون بالتهديد اجي برصفا يبدن افقو چاوا وكيدن اول جمع هي دناوا خير وخوشيه دبيمينن ايوارا و خوش به ايوارا ويا چهارشنبه آئيرو و همو ايوارين و خوشو گشبن